After the Ambasa and Quiet Tripura Press Club was inaugurated on Sunday, Hezamara Press Club was also inaugurated with a total of 9 members under Shidai Mohanpur subdivision. Shimnak constituency MLA Brishaketu Debbarma commenced the program by lighting a lamp. Rabindra Debbarma was invited as guest in the program. After the Amarpur Ompi and Korbuk Press Club was established on the last 30th of July, once again 3 other Tripura Press Club was established. With the initiative of Khumlung Press Club, after the Ambasa and Khwai Tripura Press Club was inaugurated on Sunday, Hezamara Press Club was also inaugurated with a total of 9 members under Shidai Mohanpur subdivision. Shimnak constituency MLA Brishaketu Debbarma commenced the program by lighting a lamp. Rabindra Debbarma was invited as guest in the program organized at Hezamara Community Hall. Khumlung Press Club President Angshumoy Debbarma, Secretary Ranjit Debbarma, Vice President Nipendra Debbarma, Tripura Indigenous People Press Association President Gautam Debbarma, Tripura Photo Media Association Secretary Amulya Debbarma, Vaikuntapur VC Chairman Priyajit Debbarma and others were present. Hezamara Press Club new President Animesh Debbarma delivered a welcoming speech at the program. Mereka hamilnya hotel, sini Khumlung Press Club ni, dalam semua, Secretary Khumlung Press Club ni Secretary, Ranjit Debbarma, Tipani, Gautam Debbarma, ini orang Mohanpur subdivision di sini, kaisa Press Club tu, apa ke? Kaisa wanjir yang ini tu, anggota awak komit tu, aku nak sungkapu, kita bisa langsung lagi ya. Tripura apa, motor-motor bangun pakai tabu. Om ni bagai kaisa Mohanpur subdivision di sini, kalau lagi baik sana mereka sini Khumlung Press Club baru mereka box hari ini, apa hari ini program belajar itu apa? Nanti ini sini media di sini apa tu, banyak teman ini wadah. Ni bagi primary ya, tapi public orang sebutnya hotel ada teman ni, orang waktu ni bagi kisah problem lagi, hasil ni bagi orang primary kisah problem kan, apa lagi no, dia musuh energi saham ke kaji ni, aku orang waktu ini saya ya, paham ni bagi dia waktu mana, tapi kalau sebab kerja, tapi dia orang primary ke kaji, so turun program paham ke, pai dulu. The village youth has performed a Mamita cultural dance on the stage in the beginning of the program. Following to that, Rabindra Debbarma also delivered his speech at the program. He said about the social welfare and service work and the importance of media house.
Chini mo Tripura press niya kaya humulong press club ni Bisino Plaza Chini Mohanpur subdivision ni the press club Tripura Sari ini mo Hezamara wo sensei jaka mo pandau kaiman jaka Chini Debbarma MLA Brishaketu Debbarma kaiman jaka Chini Khorang press club ni akaba Tripura haste Tripura Sari press club ni Chini president secretary tayo joto Chini kok thungai বিশেষ করে কাকুরম বেলাইখানা হামবাই মারব তিনি অমকাশা বেলাইখান চিনি ত্রিপুরা হাসতেও নিয়া খাইবা চিনিয়ান বিশেষ করে মোহনপুর সাব ডিভিশন কাশা লাইফমাও প্রশাসনের কাশা প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম ni bisingtui sentino যে প্রেস ক্লাব যে প্রবি মানমানি আবো বেলাইখানা কমফর্ট মানি আমাই খাইনো তেরে চিনি বিসিংগব কাবাংনা জার্নালিজম ইন্ডিয়া মাস কমিউনিকেশন খাইয়া ইন্ডিয়া খাইবা সিরমি পানা যে কক থুলাই দংগই চিনি বড়রমনি Bising basangni sempurdi mansuki manya agira utumni lugiako omo hai Chini jinjal rokno media ni bising tui je puruka ki tomani abo jodi Chini borok sakha jakai omo সম্ভব তুলা খামো আপনি বাজারে বিশেষ করে যারা পুইলেও যারা চেন্নাইর আর চিনি খরাং কক ত্রিপুরা তাও তো কবমা ফাইবার সারাং সাথী অমাইতে কবমা কক পিন বর্ণ বিশিষ্ট বিশি করক পানো চিনি বরক দফানি ত্রিপুরা সারনি जों जानो फैयो बरक गुबै मांकि रजे फुनुगै आबो सुदु फुनुमानि सुनिया फुनुमानि या गरब सरकार नकल कायै आबरम तांगर बिसुनु बनि बागै आगेसेयेन चिनिमो सदर उत्तर नियाके मोहनपुर साब डिभिजन सिङाव जों खरंनि दङ आं काय रुने चिनि एमएलए दङ जों बरनि प्रेस क्लाब तांगनि नियाके प्रेस क्लाबनि और गोबां मानि नांगौ आबरनो जों बाहायके इमान आबो जों कयदिन बिसोर आसुबै बरनि बागै न बुंनाय ताई चिनि आमसाइनि नखरनो अबरा कबुंनाय नंनि कुनु जिंजाल तंगांकाय नरताय हाजाराव थाना नांलिया चिनि अरनो कप थुंनाय रक दङ म कप थुंनाय रक बिसिंतिनो हासते ग्रांगै चिनि आमसाइनि गोबां जिंजाल नर सबाय मानाय नंनि गामिनि जिंजाल नर सबाय मानाय आं आसा खालायो अमाय खायो ताइनो चिनिमो त्रिपुरा सानि कप थुं लाइबानि प्रेस क्लाबनिफ्राय फुवारनायनि बागै अरजे चिनि खरं प्रेस क्लाबनि हेजामाराखौ कयो ताइ हामलायो बनो मानसुमारनो आसो साइनो आनि खरनो अरनपैया जतन हामबाय. Similarly, Khumlung Press Club Secretary Ranjit Debbarma said about Kokborok News Channel and reporters in Progressive. Kali-kali hambai marubo, jora kolok marubui, panna jora wo chainman layar kono, sini narubai opsi nasi komuni bagi, ini wate di bagi kasi press club ketahui. Hezamara state narika, je wate komuni bagi ini panna program ketanyo, jora wo chainman dia, coba help kerja. Angadi itu ya, tapi bo hambai marubo di hai manjaka. O Simna Bidan Suram Saidi MLA Brishaketu Debbarma
Baik Hezamara kami ni logiwo edisi Education Department ni IN Rabindra Debbarma Teo hekeno Chini dance kawo tongo Amsaidino isi chairman Taito Chini dance kawo Press Club ni President Khorang Sumai Taiki Pami President Khorang Butong TPM ni Secretary Khorang Mullo Chini logiwo kilo gariwo ni kambari kamani paksa mau bekerja paksa kata baru negara bekerja angke bono tay bumi ambaya kaya sama sama palke ambaya kaya kalau tio bahkan ini je sidai pemandu press club betalke sudah bermani press club ni umum ngarjaka Hezamara press club sama ni jurisdiction berke Hezamara sidai pemandu subdivision dia bersidai pemandu ini is a general press club company kerja orang umumnya mereka pesta am jadi tu mereka blog itu mungkin Hezamara press club naruh apa tu bo lepas ni sekarang bo Chini sekarang kau paham sekarang simply umum press club ini apa sekarang ini misal bo korupsi korupsi bodoh baiknya lepas cikon dia pandai baiknya di Shakespeare Germany, Theory Germany, obo si lain mawo itu tonggo Germany, kaisa South, itu tonggo Germany, kaisa Jordan. Kami lagi bangke senggoto skema, o sapi sana, eba awam saya seganggo di prasar di obo ekstla kaisa penuh. Jordan kaisa o Chini haste dengan kering kok penuh merau. Korupsi korupsi ni kari korupsi apa nak beri? Tiada azar kalau semua nama juga pani kebang apa kemana Tripura so. Korupsi kebang mana news channel so, korupsi kebang mana newspaper so. Tiada. Sehingga tiada kalau sih komunikasi bodoh, sehingga korupsi korupsi kok kemana korupsi channel so, warga Malaysia sama lainnya masyarakat Indonesia sama beri. Tiada lagi kepala kaham segini ojora o kaisok kaya o kaisa o kaisok kaya Chini emang betul bukan manusia begitu Chini Tripura hasilnya government by approve kaisa agak pula press club kari jadi hasilnya apa ni coba cobai hebat edisi apa ni coba cobai jadi pemulung press club di prasar di bagai kok sanai di prasar komunikasi bagai kaisa Social press club, belum press club memangka. Mama ni dobi, tiada kau tu mangka ham, ada sih tiada khatam zaknai. Kalau tu je kau nai edisi apa macam. Semua Chini sahabat kami press club building tangan ni bagai dos benda jaga, semua tangan kerja. Abu ni dobi, abu tu press club sabun press meeting mana hai, conference mana hai. Aja kau Debbarma ini political party ro, oknum pangkat lainnya ni, jadi umumnya bukan Chini Tripura sampai bukan am nahar bukan, cuma press club ni jauh tu nama ni mana itu ni, share TV, conference TV, computer, AC, fan, light, itu kisah semua benar lebih sekap berkah. Cuma kilo sekap ro, Chini yang mau semua kan ini bukan. Awalnya lagi ini kisah sekarang kok layo. जे प्रेस क्लब का निलोगे चिनी ना कुकमन चुनजोरा पैसा उन्होंने मांगा ये बात चिनी MLA साहब कोरोको स्कीमा नो कोरोक्सा कोरोक नहीं चिनी कम्युनिटी निको को मत नहीं रखता नो आगे तो प्रेस क्लब में membership mana निलोगे 10 बॉक्स होना 12 बॉक्स होना 15 बॉक्स होना चिनी प्रेस क्लब आगे तो प्रेस क्लब membership का निलोगे ना चिनी mana ना आउट बॉक्स के mana ना Dia berbagai isi Bruno, Purururang, kaklai state government to 2022, 2023, 2024 rang isi was 65 crore lagi, 60 crore rang IC department to sabo dibagai, oknum dari sampai itu division dibagai newspaper dibagai, tiada
ang sakbay kan say man usag joto no 65 crore rupees 65 rupees the puro Tripura sara ko to mathumnai ro news channel ni Hezamara man ke manya biar mo thumaya ba obo hakin IDC department ko lag budget ko sabo rang thangabo one channel news channel do ko newspaper ko ang bumung salia kabu ko sen IDC department ko sin lag rang thangabo itu hapang besa bo Chini hapang musum ya kana ko rima ro Chini thani nangmani policy kiri IDC department ko kabu ko ICME policy kiri ain kiri bill kiri habari bagi orang ko no budget ko mo Tripura bagi no ulang ko kata ni boro ei bo jago sadakne saimandane ko ngake press club membership obuli bagi sen mamani nango government I think the 65 crore o ikan khai aggregation card ko abuli ya bolo free health insurance ko Diputar di logi ini logi song ini besar ini family logi free health insurance ko pension ko to mo rang kuisa financial help kayo kaya semara man tu Tripura diputar na hot lagi na Hezamara ni na kuai ni na kagajalo jombo jalo mania kami beri mania government approved press club ni membership mania government ni facility mana thang kakeno government approved ni press club bono wila approved ni naga wi press club di member bo journalist no bo reporter no bo koto na thumnai no abo press club approved ni no abo ni bagi jora kaisa bo chen abo ni sese kan thapa na bo sangka abo press club ni sini community ni koto na thumnai ro develop mania সরকার ni nangko mani seksa ro mania aboni bagi sen alada press club nago abo hakisen sistem naiknya tiaba ke sekarang tu mereka apa abo berbulan dia ini sebelum apa kaya sen sandika tamu ni bagi nan abo nomor sen poin by poin borong kanis sabi kaya abo berbuat bansoka ini abo kubiko Tripura community plus Tripura Tripura waktu maksudnya itu develop ini ke kalau dibagi alada press club nang abu lihat lo state government kai abu ni edisi apa sudah kumulung press club banyak dibagi langsung menghadap কিন্তু kumulung press club kumulung book malihat itu tomel bagi semuanya sab dibagi Tripura press club itu utama abu press club Asam press club bung temo Guwahati press club. Kami yang bung capital bung press club bung. Sini capital Tripura capital temo. Abo free apa macam sekali. Kumulung. Di sini headquarter kita kumulung. Awan bagi Tripura press club, kumulung press club. Abo kumulung nam saya. Kumulung Jaringan Division West Tripura district antara sini apa dia. Kalau terus senungi mah sini kok macam mana division of district Debbarma new commerce special borong masuk sini community work lambat soro borong masuk train additional nai kami here all professional sini balai cerai sini takut sini dia di balai ke kuliah kami bagi kuliah dan kami bagi sini cerai dan bunyi community di reporter division company newspaper company borong by challenging hanya tu sini sugia borong dengan awak pasangan Tubiako. Wan show ni ni di Tripura hasil jago mantino kau di Tripura syarat. Chini ha borok ni ha hancara kamai ke borok man mani abo ni chief minister se Tripura syarat dogar kamani borok ni 25-30 news channel government initiative ni mase pas hoila borok government ni hanman ke borok ni newspaper 10-12 lakh masoman ke Chini borok channel eglan bila mana dogar mana sekolah ke channel ke YouTube channel ke Facebook channel mania kalau kamu cun profile lama ni kami panjang beri profile lama kamu cun nama ni documentation kami Chini channel license kami BN license kami
MLA by agreement खाइनाय प्रेस क्लब मेंबरशिप नाखाय media organization the membership ni cham खाइनाय abuni यागो जों कुमलम प्रेस क्लब त्रिपुरा नि जो सबडिविजन प्रेस क्लब जों थांजाके सालसा CM याफे गवर्नर जों डेपुटेशन होनाय डेपुटेशन लुइ जरा खावै लुइ सुदु सुंचिनि सानमंनो सुबुंगिरि यानके जों लामाव आसुखनाय गामि आसुखनाय जों गतनो साइमानो आइसा कम्युनिटिनि आर्म्स अस्त्रम मीडिया और मीडिया नि बिसिंतै आइसा कम्युनिटिनो रेगुलेशन बिमानो काबु कोंगेको एडिसी हापान एबा Chini regional party ro bishike chini tibrasa sanchal mani hai sabu yogodan jagabo media yogodan Facebook yogodan YouTube samkhane gor yogodan teba semi ne gor no teba semi jatam simon dinogo mai jatam mani ne sinogo hati daka eba khubon dinogo bai khogane re dan jatam sinai diri Tiada sebenarnya kerja sini di perasaan di sini lokal borokah sini di dasar MLA tu, IM tu, MBC tu, nama ni cua tu baik. Tiada satu sesuatu lain. Government itu kan dari kur budget kami yang lo biang kan orang, buli lo kaman kami sini lo batang iman yang lain. Oh semua sini berkawas kabur susi yo kaman yo kau itu. Abu di bagai sendiri pun asyuk di sini aku dalam sini orang korban. Uya tangga ambassador subdivision press club khanani abun yaglo kuai district press club khanani abun yaglo khachigla gari district ki dolai ki helicopter bai basa doman basa lama khan ya wapi baza or kaise bai basa emulation na sigda ni em sasa na sigda nahar mun kaisa press club khajamani da chini chini office ya kare chini no ko ya kare chini samun ya kare chini kaimani Obo ani bagi ya, aku langsung bagi dia, aku butuh bagi dia, eba sini saya rasa pemain ini saya bagi dia. Obo sini juga diperasaan bagi, sini susah ni bagi, sini fusion bagi nama. Jendora tong saya kono, senamai langman ya, sini bus kami kina, bus kita itu lima sisa no. Sabun newspaper kalau kakek naik, boleh ke kanan Chini kobrok newspaper kere chini diperasa newspaper kere bagi sabun room diperasa MLA mungkin diperasa MDC mungkin diperasa nyata mungkin bagi diperasa kok tu matum na bagi hanya box figure mani tabal kok awal pun figure mani newspaper osken TV channel osken chini dus kamu chini diperasa biasa ini chini dus kamu chini hukum bagan mani chini dus kamu chini Indonesia chini driver, dia bawa kerja chini satu sekolah, chini mang kerja chini mana ni nanya, chini mang kerja chini edisi haba masuk nani bayi sini ya, setiap haba masuk nani bayi sini ya, chini nahar ni korupsi di perasaan menteri no bayi sini ya, MLA no bayi sini ya, IM no bayi sini ya, korupsi menteri kau itu sekolah salah, pas bosor abon pore wo pas bosor konsep se samun kai sangan abon pore boleh MLA se manglar IM se manglar CM se manglar menteri se manglar apro ke musuh saja cini no community no cini no professional no kok cuma tunai lo ini tu seperti mana jora competition mana se kok sangat kok kamu nak sahaja ni Saya masuk lagi kan nasi kerja kami dah sampai kok sana. Asal kok sawina SWIS ya kalau Hezamara press club ni secretary president executive di Asia joto abang semua. Sembus kami kalau tu MLA saya kalau orang nak beri orang saya bagi IM saya kalau edisi hapam kalau ICA department kalau seterus claim nak lagi. Judo orang pernah bilang ke Ano erojit judo sama kita sila yakari kita kongas ringan buli dia kita saya manja kogeri dengan sakla mo ulta gada bai sila gada bai nagi apa sanglen ramai awal ibagai anya ko mobile to
aniago si beratna Hezamara TV ni kaisa suri blog seperti film mereka dia badan ngani nanai serengani nanai apa ni bagi sentir bakso kayaknya training dokter lainnya dia kalau proper lama dikhe cukup teman-teman di bagi kilo lainnya. Furthermore, MLA Brishaketu Debbarma congratulated the new committee of Hezamara Press Club, where he said in his speech about the importance of the Kokborok Media House and the relation between the media house and the public. Chini Hezamara Press Club Obono Chengsanani Panda Patarok Naithok Klai Press Club Dedarak Klai Ni Tomani Aronok Klai Nakok Tomani Fieba Wadui continue fungsi wahani tasakliya. Kaitana sentini wati bisi bokano. Jehitu sekabaya de dobri lezaka. Selesai soal ini na wati bisi cepat selesai lezaka. Chini Hezamara Press Club ini jesekapana selesai sini ini. Oh ceng sama di panda di sini. Kumulung Press Club ni borong guna. Presiden dan Shabapati sini Tripura ni je kerung jaga kok cuma tunai bising sini Tripura ni bising presiden ani friend sini Om Debbarma to musumai ini bisa sekali sini ia potong langkah bini personal samu tomani bagi mau matangkan to musini kumul press club ni Secretary Rabindra Debbarma, tomo tipari Presiden Chini Khorang tako pradara gotong, tomo Chini obokor turpur bisi chairman, teo kaimanjak joto journalist ro, te o absari guru te foreign guru anik sama te hambaya faro. Anggo kolok kok sekelar karang korbong kawati wai kok kotaku. Kok kamu sih? Kaisa democratic country wo gণতন্ত্র desho. Chini fourth pillar je Germany. O fourth pillar je jago kerak wo. Des rajyo. Amsai gerak itu. Begini Chini Hezamara Press Club kalau cek sana nih, je panda. Oh panda dari Brishaketu itu Hezamara Amsai. Sini Simna konstituensi, Mohonpur konstituensi Brishaketu lajar. Mohonpur subdivision Brishaketu, je kok thumjami kamu. Abo tini jaga Press Club Germany Brishaketu sama. Kebo kaham kai tangjaga ini. Ang kakek, ciri food pilar no jumbo, tebo, kerak hari bagai biskami, samu jumat kaya. Ciri di bahasa Aceh kebangga lama hanya, tui karen kebangga zuzan no tui no, ciri sangbatik do, je jurnalis do, je samu kaya mani, amo bolai sini. Baik, karena ini jurnalis seperti kita sini kami answer di problem sendiri mungkin banyak kita. Sebagai jawaban ini, je problem itu solve kaya. Ini sebagai ego jurnalis seperti bagaimana? Sarat di prasara baru borso, jod tolong ini problem seperti kisah. Jadi kalau kebemu, mungkin akan kaham hanya jodoh kisah itu kurang menundai apa nujangan disebut sama. Tetapi media or sangbati kota di media balik itu important sini gণতন্ত্র দেশ গণতন্ত্র রাজ্য যে গণতন্ত্র রাজ্য যে আদব সংজাগ ইলেকশন রকম ও জোড়া রকম sini jurnalis sama balik itu foto ini ciri di pasar o 21st century tahu o journalism ini dia sebuah kisah menuju mereka balik itu memang
Kaya tamu total sih serai rok sikli rok thani rok foreigner rok borno semua kau ni musuh je journalist je कैसे subject और subject को ती foreigner kaya seluruh approach sudah sudah ke sen democracy level protection di thani sini ya pun gerak tu abang bagi journalism pun thani tu bang law rok ma pun tu bang Indian penal code Indian criminal code criminal procedure code abro tax makai karena boza bo step nane na abishe rok sai nane na ini bagi journalism as a subject or as a law di bishe belakangnya guruত্বপূর্ণ nangkung mani ke abro no ini kisah dari tax sai nane sini presiden di bawah sini Kemudian presiden secretary, nama jadi kau sawit nanti, apa mana repeat kali apa gua balik ke nangkung mani kau komis, karena kebangga kupi ragu budget juga, sehingga sini Tripura, jadi tu audio journalist klien itu, dia tahu si Android mobile ni jorau, jodoh nopo sehingga tahu, ini Tripura juga, gua saya tamu botol angka, gua jaga bom hai itu. Bozaga accident kha, bozaga lamao hamyang kha, bozaga current pala chok. Kami kebangga news awal sini social media kan itu abis itu journalist orang bagaimana sih ini apa ini nubui mana? Kali ini sentam tu, je sini journalist seperti desongbat tu, mereka potrikaran tu, beri bagi je satu sini di prasar tu build Chini di prasar against kawan khobor sabok zakon senaburi reply apni untuk sendiri mani nubzagia karena ini sekse mani senagi sabi mana jirani sini Rabindra kota zakon iko azora rogo amro rogo accident tu nije hazakoni apun nije journalist azora sini di prasar asik active niya kiawa tamu ni jawab upai apun sini stress rege kumuri riman je Aunque accident ini kita terjadi, ini syukuran Debbarma masuk, bawa hake itu terjadi, abis tamu ni jauh beres, bawa aktif menggunakan, biasa ini kepalanya, ajar bawa sini Tripura journalism masih importance ini sama kayak ni, sini lukur orang sini news orang, aku pun orang sini jangan orang hingga public news menggunakan ini, dia tahu ini sini tahu Project Debbarma sini, takut orang sudah Debbarma sini dah buat orang semua ni. Ya Brishaketu, awal dari kena bola itu naik motor. Ya Brishaketu, jadi awal sini lukur, poster lukur, otom itu. Aku berorang di Saudi, sini lukur itu sekarang full nani. Amun jadi ya Brishaketu awal dari kena kaham ko, azab simbol, logi mari dari zaman sahaja jadi proses borok jadi sini lagi. Ini Hezamara press club sendiri mana shal ni sini Hezamara apa jadi zara ini semen ini adalah komiti Hezamara komiti already kau sepakai Hezamara ini adalah jadi potong songgang apa songgang apa hari ini sama lagi sembai juga lagi je kekung potong sungguh ready atau gaya komiti kaham pesa lalu sekali sama Klaipun, abang biaya, abang studio, berhadi, aku kalau kasih pergi korbangi kamu, jodoh kayak macam ni, jodoh customer teh hambai, teh anu tu ni orang invitation tadi ringwi, orang kok sana dah ringwi bagi bela-bela kita hambai, thank you very much all the journalist person, thank you, hambai betul. Khumlung Press Club President Angshumoy Debbarma announced the new committee names of Hezamara Press Club in the end of the program. Animesh Debbarma is appointed as the president of the Hezamara Press Club and Khukun Debbarma as secretary. Brishaketu Debbarma, TTADC Rabindra Debbarma, ini orang famous kerja, Khumlung Press Club secretary. Tipani presiden tolong waspada untuk TPM yang kebang sini Khumlung Press Club ni member executive board.
kaisa short story sawan mano Himachal Pradesh bongka Bharat kaisa state ni Himachal Pradesh so abongka kaisa hill area abai Himachal Pradesh divisional school kaisa para apara Chini Athamura Rabindra kaisa para je jaga lama gurui tei kahke mantu dia current gurui school gurui porinani school set seteria jaga अब है पारनी में खर्चा तो मुचराई की वो अर्जुन नहीं वो सराइजी में मुझे जाको परिणाम नहीं है के कारण वाइशो की सुबह दियो रो न्यूज़पेपर पढ़ना के बोटे पढ़ना के लोग को मैगजीन वाइशो की लोग उनके बीच खाओ मालूम मुझे ना सालसा टूरिस्ट खर्चा तेरे थंगरो को वाइमा लाइका के बॉबिन पर खुद को पकड़ो भी सका के सका जे तावा नहीं बाय पोस्ट semua omah ibu lagi sih tidak memang. Oke, as a tourist, oke, posraman ke, kaisa media person ni, media organization, dengan BBC ada, apa yang proses sama ni. Oke, apa order posrai ko, antau saya kemudian kamu tahu ni ko yang mau, tiga belas sekian ko posrai. Jadi orang ni sekarang mobile yang masuk apa seperti itu. Oke, terus botol te, salsa tamu ka, salsa bongni, apa साधन में माइक्रोनी है इनके सरकार के थे कोरोना सब्सिडी के नाम पर होगा इनके ताऊ का जेमा जमाना कंपनी पर परंपरा मारिया क्या बात है गवर्नमेंट ऑफिशियल सुपर साइकिल बिका गाके वापरथा से मिले माता आदि वैसे टूरिस्ट मीडिया बीबीसी भाई बोलो साइकिल मानी नहर में के सुनिश्चित इनके बताऊं क्या पॉसिटिव से नहीं आलोक क्या गाके आस्ते बहुत ताकि पुला पोलियो जे एलिगेशन कमाने अब लोग सीखा तो इतनी लोग साका एजुकेशन लोग इतनी लोग कौन सीखा आस्ते मोर ऐसे होते के पोस्ट है सिस्टम में तमिल में हमारे मेन स्किल न्यूज़पेपर दो पब्लिशिंग असम में लोग आते हैं तो मेन न्यूज़पेपर Reported by Pravir from Hezamara, Chini Khorang.